Oi, no rei te iwi hei a pōpō piki ake ai te utu mo te tuku I wā koutou tamariki ki te whare ko hunga hunga. E aro nui ana te pikinga utu nei ki ngā whare ko hunga hunga, kei a rātou ngā kaiako whaitohu e mahi ana. Hei tā tētahi mātanga o te ao mātauranga, ka tino raru etahi whānau I te pikinga utu nei. Kei hia ngā hua mo ngā whānau Māori ki te piki te utu mo te tuku I o rātou tamariki ki te whai mātauranga. Te tāmi, te pēhi, te kura kua moi mari ki te whakawhiwhi atu he ngā kaiako he tohu anō wā rātou nā katonga hi hei pui te amoni. Te o ti ngāke, ka raruraru ko te kura, ka raruraru ko nā tamariki, ka raruraru ko nā mātua, nā pākiki, a ka raruraru ko tātou katoa. A pōpō ka heke iho te tuku pūtea te kāwanatanga ki ngā kura ko hunga hunga, mena e whai tohu ana te waru te kau ki te kotahirau o rau o a rātou kaiako. My plea to centres, having given them 8 months to make adjustments, is not to increase cost to parents, to look at how they're operating, because they're all independent centres, look at how they're operating and make some decisions about their cost structures that mean parents shouldn't pay any more. He kaupapa I puta I te tahua pūtea te kāwanatanga I te rātou, hei kaupapa pena pūtea. Engari ko te ani pā ngā kura ko hunga hunga Māori, I nā ka taumaha mo ngā mātua, ko tahi anake te hua. It's going to cost them more to return to work, and it would almost be better that they stay home and look after their own children. Ahakoa ka hore tēnei kaupapa e pāngi ana ki te nuinga o ngā kohanga reo, kei te matāra tonu ngā puna reo I raro I te kaupapa kura ko hunga hunga ki ngā pānga o tēnei kaupapa. We are trying to keep our costs as low as possible, and we are probably one of the cheaper early childhood centres that are currently operating in Auckland. However, it's not something that we can continue to sustain. He kōrero ka pāngia ki te nuinga I roto I ngā tau kei te haramai. Irina Smith, Te Karere.